Assalamu alaikum bir tuğanlar, жалпы алыс жақыннан көріп отқан достар, амансыздарбы? 12 март бүгін туғандар 2025 Nokia масы курс маалыматтарын беребиз. Туғандар саат 10:52 минут өтті. Сүйінші деп баштайбыз. Буюрса рубль бірден өттүр. KCB болсо доллар 87.30 болсо евро 95 рубль 1 сом 0,2 тыйын туғандар. Өтө жакшы болду болсо. Каналга катталабыз туғандар. Жакшы комментарийлерден жаза кетебиз. Biz кызматта болобуз туғандар, силер колдоп туруңуздар. Бакай банкта болсо доллар 87.30 болсо евро 94.80 рубль 1 сом туғандар, сатуу 1 сом 04 тыйын. Доскредо банк доллар 87.30 евро 94.70 рубль 1 сом 0,2 тыйын туғандар, өтө жакшы болду болсо. Банк доллар 87.30 евро 94.40 рубль 1 сом туғандар, сатылышы 1 сом 0,3 тыйын. Өтө сонун. Силердин жакшы ниетиңер менен ушундай болот туғандар. Айлбанк доллар 87.30 евро 94.90 рубль 1 туғандар. Жакшы комментарийлерден жаза кетиңиздер. Лабо легенда. Банк компаньонду 1 туғандар рубль. Магнит акча алмаштыруу жайы. Бул жерде болсо да 1 сатылышы 1 сом 0,3 тыйын туғандар. Каналга катталабыз, лайктан тарс уруп коебуз. Аман болуңуздар, биз ушул окшогон жакшы видеолордон чыгарып турабыз.